Nabi yu peh gendrang tanda perangan si kafe Allah ب17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya Yu perang bi Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong di kepung Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong di kepung Nabi Allah kafe kaji pegon glong di Nabi hanjun tebit le Nabi sujud batuhan mekalam ngon ilahi Allah Nabi lake batuhan bemenang dalam perang sabi lenyan Nabi nejenjang neregam pedang sakti Allah Nabi neyupeh gendrang tanda perang si kafi Allah ب17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar basanya Yu perang bi Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong di kepung Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong di kepung Nabi Allah Nabi maju dalam perang nejang saku si kafe Hamzah kalon lakuan kurang sang beta nyong le Allah berdoa Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi Godana pasang maju dalam perang sabi Allah Nabi nayupeh gendrang tanda perang si kafi Allah ب17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya Yu perang bi Yahudi Allah kafe kadi menghimpun kaji glong di kepung Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong di kepung Nabi Allah Abi bin Abi Talib neangkat jin ke pahlawan tegahan bandengan Zulfaqar ke penari Allah siga gesintol kafe dalam tanah di lubsika kafe yang ladum pinsan kalon Sayyidina Ali Allah Nabi nayupeh gendrang tanda perang si kafe Allah ب17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya Yu perang bi Yahudi Allah kafe kadi menghimpun kaji glong di kepung Nabi Allah kafe kadi menghimpun kaji glong di kepung Nabi Allah nasib di Abu Lahab musuh orang Islam mati dalam perang Badar di sinan teti bangke Allah kafe yang ladum jiplung takbir pun berkumandang bendera umat Islam maju dalam perang sabi
Allah Nabi nayu pegendrang tanda pragon si kafe Allah batu jumlah Ramadan Duatun hijrah Nabi Perang Badar masanya Nayu perang di Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glom jika pun Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glom jika pun Nabi Allah nadam Nabi Muhammad tinggai nang Ramadina tunduk perintah Allah neyu perang nang Ramukti Allah situn Nabi dalam prana pedang agama Allah agama Islam tedang sayang kawafun Nabi Allah Nabi nayu pegendrang tanda perangan si kafe Allah pada jumlah Ramadan dua dan hijrah Nabi perang Badar masanya nayu perang di Yahudi kafe kaji menghimpun kaji glom di kepung Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glom di kepung Nabi